Na zemjodelcite im dojde do preku glava, se namaluvaat površinite Podoris Vokočansko. Nekogaš od 5 dekari Iljo Vrabičanski napravil površina od 3 hektari Podoris, sega se čudi što da gi pravi. Otuđiv 1 hektar oris, zemljište Podoris, da možem i drugите 2 hektara da gi otuđam, ki bidam najsrećen. Ki bidam prezadovoljen da možem da i to go otuđam. Ali ne po ovije ceni po koji sega se nudat i po koji se otuđuva državното zemljište. Kako nego se okolo 40% od orizoproizvoditelite Vokočanski od region koji vo beloto zlato veke ne gleda tidnina. Ja ne sam mnogo zainteresiran da se seje. Zato što nema sile su nego više, ne može ostane me. Така само се троши. Само се трошат, готовината ga potrošiš. Готовината ga potrošiš, другото treba da čekaš, što ćemo čekaš, 13 dinara arpata. Така ли било? Беше на време, ама арпата беше по-скапа. Ова je rezultat na nekolkute posledovatelni loši godini koju rizarite gi ima. Cenata spored njih je nikakva, a prinosite slabi. Taka beše poslednite nekoliko godini, taka je i ova. Katastrofa. 700 kila, керевани по 300 kila. Нема орис оваа година. Според земјоделците, ако државата сака да им помогне, субвенциите не се вистинскиот начин. Ja mislim, subvencije na zemljodelcite ne i treba. Da se podobri proizvodstvo, najpametno je da imame pojeftino đubre, po-kvalitetni seminja, pojeftini seminja. Inače, subvencije da pominat u naplata na voden nadomes. Preko vodeniот nadomes ki si zaživeje dobro vodostopanskото предприятие. Inače, para koga dojde do nas, zemljodelcite, u naš džep, nije mnogo teško se fakjeme za džepo, da izvademe 2 dinara i da nešto onademe. Inaku, do pred 2 godini vo Štipsko, Kočansko i Viničko se žneje okolo 4500 hektari Podoris, godinava okolo 20% od nivite vo regionot ostana neposejani.